Nasaret at me tises o yakuham a kaingo kiyangwati. Ina hikwap up ma. O ya yang akong kaunda tises o anta katiti na kuwang kati. Ina aoy na kuha yimnga o kana mako awa abuati o kuwang kati. Ina o ama a chup me eye apanga yam na uye sa kuni kuwima. Ina ama o kana ma o ya taka o kana na makawiyawangati. Ina o Nazaret o kate mama. Nga ko awa kaya kanaita kanam ko da aoy ko nga kamengaw kapmengkati. Ina mapa sapat nga ngay wa mga takimangkoti. Chu eya apangaw na uyete ina nga takimangkoti. Iya na tava tuwam nga anatote ina taipa kutumangkoti. Ina profeta sayo ya buka na mama aoy na kapmanga. Inanta nga buka ta na patangka. Kauyan niya tuwam nga tat na tangka aoya hingok wanangkati. Na oya hikwapa nita kapme. Mapiyama ni maka kaniyati. Kwa keta mga ama aname mhea awaw tumnangkama. Ni maka namtati ama awa hangaya fanga anga yamakimne ama. Ni maka namtati ama karapusip metat kwa awa utamti karapusin yatu ne ama. Ina ni maka namtati hingo na vikinga anta hingo kanutama. Ina ni maka namtati hayam tinga kuy kamay nungutan namam avan tuatam ne ama. Ni maka kaniyati kwa awatam ne ama. Na yakuyawa awa mga tao. Ina Jesus umpuka na patava. Ina anta apangaw nga uwam nga maoy. Manakwima. Ina yakap mama. Ina kana machu ya apangam nga. Napmaw nga nga hingo yang nga kuwanawati. Ina kana takutuma. Anwang koto yakuhata nga ya kata wainta. Tawat anatemana taki. Ina kana ma kwa awa kutumanga. Ina kunu hava kamengwati kwa awa mga ya manga unta awa utangkama. Ina takatamanga. Taonga Joseph ya ime koka odana Hawaii. Ina takutuma. Tawata hainya. Nina kwa manantika na niyauta tatunang wati. Dorato. Ndiva awa mga yamakan nan tutati. Kwan na ikata kuwi oti. Ndi nime kapenya mo kiyangama. Anta nta kwa awa taunga foo. Ndi nime fihi. Ina takutuma. Ni kwata wata haitaipa kaitia. Ama kwa awa nge profeta fangkoy kunu tanamtum wangka kimangwati. Profeta tawat okana. Anengkama ni kwata wata haitakaitia. Elacha ya mapaunga. Kangka iwa Israel au kapmengwati. Mapa angwa kuyawai faufatina ina kamya siksima pia maaya kiyangkati. Ina mdan na kwa awo kana mau katemavangkati. Hanengka kayingkoto Elijah Israel au na mundu ada kiyangkati. Kangka fangkina. Elijah Sarefat Sidon au na kuwangkati apaka kangka fangkina. Prophet Elisha ya mapa angwa watangka lepra fangkwa kapmengwati. Ina aungwa fangkonga awa mga matemo kiyangkati. Nema na Syria mea ona awa mga katemongkati. Ina mapa aungwa nime anga kata kiyangwati. Ama okana machu ya apangam nga awa hipi kiyangwati. Ina nauyaw Jesus town no kwa awa yintuvana maka kuyangwati. Ina na mama hipaka wangka buati yuwatavana kiyangwati. Kuya town na kiyamakangwona. Kiyangwang kwa yimna mungkatu na kiyangwati. Hanengka ki awa inuwato. Ina kaya fan au kanga kuwangkati. Ina kapenium au na kutawima. Kadidi town na fadiuna. Ina mapa okana masapata ama sa kuni kuwimangkati.
ina e pupa qiyawngati aoy sakuni wi angkama mapiyama aoy khwanganga yangaqangati